7 سال لسر تیرور کرنا شهید مشعل التموره در باست به یکو لباشار قامشلو لسر دست چکدارن نناز هاتا تیرور کرن. لهرما کردستان باجار هولره پارتین کرد لگل پارتیاوی و بحاضر بونا سروکنیو نراتی انجمانا کرد سوری لهولره او روژن لبیرتینن. مشعل یک يعني بو قرباني شورشا سوريا چنكي وقتش حبسي در نكت تبلي شورشا سوريا بو ومشعل تصرف كر وك يعني براستي سوري كيجي سوريا سوريتر ويعني او بروجيكت ديمقراط بو كسكي ليبرال ديمقراط بو ومتوقع برجيم اسد خواجي خلاص قالك هولدن كو ام كانبن هوالين مشعل كوم سرهفكن بلا مخابن قالك اسباب هنا قالك فاكتور هنا دهيلن احزابي وان نلسر هافبن. شهید مشعل تمو گلک جاران راستی گرتنه جالی رژیم سوری بشار الاسد و هاتیه لیبله او بردوام لجاده کردی بانگا مافی کرد کر و کاری گلک جوانین کرد لدور خواه کوم بکه و باندوراوی گلک لسروان جوانان هبو. بله مخابن افجه برسي وقالك جه في برسيش مدكن ليش خوافنا خوشي حركه كرديه ويك جي اغو رحمتي مشعل خياب ودهات خواني كرن انه دهشت متر شبيل بفدور متماسك متر بفدو غريداي بشتي ترور كرناوي تعدل شبيل هات شبيل حبكي لباشكت لام وك حوالي شبيله بيشروش ام سوزن وام شبيله فغري نسر خد بناويني بري وغوغ مشعل تمو دخست ايغوغ دليوي دخست. لسال 2011 شهید مشعل تمو راستی هولدانکی کشتنی هات جبو هلوستنوی سیاسی کردی لجاده کردی ده لدجی رژیم سوری و تکس کرناوی لسر هلوستن خواه یکو هردم گود ام دانستاندنا لرژیم کی تیرور را کو خلکن خواه دکوجه ناکن. پیام آمد و صالح حفتمین آبیرانینا ترور کرنا مشعل تمو ام بردوام سر بروجاوي سياسي آغو قدقو لا مساومة على حق الشعب الكردي في سوريا لا حوار مع نظام يقتل شعبه ودا خواز ذكر بردوام انه ما في ملتي كرد دهندري السوري ده ما في ملتي كرد دهندري السوري ده بيجي كرن. لحفت اکتبر 2011 چکداران ایریشی مالاوی کرن و کارین مشعل با گلین خواه شهید بکن.